Nimbad na oras yung manen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakasangpat kanon lang iti negosyante akakadwa ni Mr. Garcia, honesto. Nagpaisagana ako ni Benji, iti pagsasangwan tayo, iti panagsasarita tayo iti yate. Talaga gayam ang matalak yun ni Benji, sir. Ano ti kabaalan na nga aramiden? Sa balit yung malagip ko, ni Adelpha. Apay, sir. Kaya't ko sikat ti makisarita ken kuana. No, kaya't na pa itagtrabaho iti kumpanya. Apay nga taadyak maawagan. Tumatuloy ti plano B kada Mr. Garcia. Masapul tayo tiyan ado ng empleyado. No sana na kaya't ni Adelpha ti agsubli. Mga latay lagan iti kasukat na. Patasik tumanan nga awagan, sir. Masansan ka din nga awagam ni Adelpha. Kalpasan mo yung pakaamok kada kayong agsubli akong dito Ilocos. Kinumustak, sir. Nga may di awagak manan, saan ako nasungsungbatan? Apa nga ta? Ang mga no talaga saan nan akayat tagsubli. Ala, bayam nga rodan, no saan nakasungsongbatan ako nam? Patasik tumanan nga awagan, sir. Ikan tayo iti sa bali pi agon daway. Sige. Pagustuhan kay tiday takid daw mo. Ngam laglagi pa, tibili ni ko inikan ka. Well, sir. Tsak malipatan day ta. Nasayaan. Malaksid lang no saan nan akayat kag trabaho kada tayo. Saan ka na malapdan? Iti kayat mo, nga ramiden. Ma-charge ti cellphone ni Adelpha. Nukasta, saan na natataal? Nas ka na makitak no asino dagiti kinasarita na. Sakbay ti pan nakadisgrasya na. Amangan no damat kasarsarita na iti cellphone na. Kabayatan ti ibabalasiw na iti kalsada. Isu asaan na napakadaan. Tinakadungparkan ko na. Saan pa yan nagsubli ti puot ni Adelpha? Nangag ko tinagsarsaritaan nyo kini Honesto Amir. Numangbangon ka manan iti sa bali a negosyo. Ang mga no adaplano mo nga agnaad dito Ilocos. Pagsusugpunan mi ang negosyo na ito'y. Isungag sa sarita kami anaymbag. Plano, ani Mr. Garcia tipusgan mi amang himaton iti na ito ang negosyo. Addan balay mo dito Sa dino nga rod, ti pag naadak no sarong karak na iti negosyo dito'y. Mabalin kumit ka dito ang hotel? Anya ka di ang negosyo ti pampanunutin nyo. Naduma-duma. Hotel, condominium, subdivision, kan mall. Dakala korporasyon day ta. Ado kami ngagsusugpon. No pag tipunan mi, tipuunan mi, bilyon, ti pagbalinan na. Kasla nagkaraw itay tiramay ni Adelpha. Sa imbagas iti naon nagtatang. Sabay lang kumaata makaputan. Insamot cellphone na dahi tayo gigamam. Wen, in charge ko. Gapunta kayat ko aduktalon no adda kinasarita ni Adelpha. Sakbay ti pan nakadisgrasya na. Di ba't nalubat ti dinosar ni Kamel? Ay, sutip, tinangipakaam na kadata na disgrasya ti anak mo. Wen tatang. Kat, nakita kitay. May sangal daw sakbay ti pan nakadisgrasya na. Nakita kiti call register ang nagsarita da ni Honesto. Ay, Victoria. Agalwad da dyan nga Honesto tatang. Madugtalak lang ang nagsarita da ni Adelpha sakbay ti pan nakadisgrasya na. Adda sungsongbatan na kanyak. Binalaagan nakman itayan ni Sir Amir. No ape nga ipawid na reta abanag. Beta, agriringan ti cellphone ni Adelpha.
Sapay ko matasumbatan na. Honesto Martinez? Saan anay Adelfa ti simungbat? Siyak ni Victoria, Honesto. Da kayo gayam, ma'am. Kaya't ko kumakumustahan ni Adelfa. Nadingitek. Saan mo makasarita ni Adelfa? Kaputaging gaita kat saan pa yan nagsubli po na kaput pa nakadisgrasya. Nadisgrasya ni Adelfa? Kat saan pa nakapuot? Nakita kiti call register tinagan. Nagsarsarita kayo kadi kina Adelfa, tiday di kong tao kaya pa nakadisgrasya na. Saan, ma'am? Idi awagak. Saan ang nag-ring ti cellphone na? At habang kami nga nakasarsarita na iti cellphone na, kabayatan ti panagbalas yun na iti kalsada. Kat di na napakadaan ti kotse ang nakadumpar kan pana. Ma'am, no kasarsaritak ko maitiday di agon daway. Naamak ko maadagos ang nadisgrasya. Pabasulan nakmatan iti pan nakadumpar ni Adelfa. Dan, kayat ka no ni Maricho ti aglugan ni tiyate. Amang anong mabaling mi ti sumurot. Talaga plano, ti mga awis ka na kayo, Elizabeth, iha. Kaya't ko nga enjoy kayo iti paragbakasyon nyo di kayo. Kaano, Dad? Inton bigatan, pinaisaganak ka ni Benji na iti masapsapol tayo iti yate. Sumurot ka din ni Tita Margot? Ni Tita Margot. Tita Margot! Apay, Lisbeth? Ang mga numa kasi nga, akit ipagsarsaritaan nyo kini datim. Ay ayaban na kalangarod ni Elizabeth, di ka pala umasidag. Tita Margot! Sumurot kami kini Maricho kadadadi kang dagiti negosyante kakadwana. Kaya't ni Maricho ti aglugan ni tiyate. Saan ka sumurot? Saan ko pa ingam mo? Sumurot na ita, no siyak tinagbilin, awan makasalungasig. Oh, tangag yun? Tangag mo ti ko na ni Daddy? Sige ka, pilihan ni Maricho. Uray asino ka no kada Mr. Garcia kan Daddy ti mang tutupkan ko na. Okay. Iha, mangrugi ka manin ako na. Jack na sumbatan ti awag mo kanyak sa Ernesto. Isa nga, inbilin ko nga may kalangan ditoy. Makumikom kagayam, Benji. Di matagkaaruba kayo kani Adelfa? Agkabaranggayan kami. Saan kami pa nagkita? Na minsan pa ilaang nga nagsarong karak kininanang. Awan ka diti nakadamagam kadagiti kalugaran. Ana disgrasya ni Adelfa. Anya? Kaano pa, sir? Mabalin nga idi kalman lang, Benji. Isugayam asaan nga agriring ti cellphone na idi. Kaasimot. Anya ka nung tika sa saan na. Grabe, ti pa nakadisgrasya na. Aging gaita, awan pa'y puot na. Planok nga rod asarong kanan iti ospital. Agkuyog ta? Saan ko mapanawan da kita raramidik, sir? Inton maminsan langan. Sige. Saktulat kang hanudan ti mapan. Awan tong aminan ti panawan ko, Benji. Adun tong ti trabaho kinton bigat. Pakamon naktulangan, sir. Sapay ko mata makapuutan. Nasingod kayo kadi kini Adelfa. Kabisadong kadi ti ugali ni mamang na. Uwan, sir. Naingat ni Nana Victoria. Agmay may sangamin nga anak na ni Adel. Binagbagaan ni Amir. Di namat madisiplina ni Lisbeth. Nga mamok, asaan naklang nga sutsutilin. Talaga ang naggarap ni Maricho. Adda kaayan-ayan na. Saan nga taamab na? Di kayat na. Daytay adu ti kwartana.
Asino kumangamin ti babae adi na kayat anatalget ti financial akasasaan na iti lalaki akayat na akaden na. Saan ani Amir? Kenjak to ipalugos. Ni Nana Victoria tinakasarita ka Amadinong. Ket namuaken kwa na ang nadisgrasya gayam ni Adelfa. Ay, dahil talaw na itipagliday ako nisto. San mo't lang na makapuot apo? Anya ka di ko na ti doktora ma. Ay, naispal ka noon. Urahin milagin nga garing. Anya ka di talaga tinapasamak. Sana nalawag ti panagsarita mi itinakyo. No kasano anadungpar ni Adelfa. Eh, ada nang ipag-aalumas lasar ka rin ti kalsada. Hindi madong pati na paggas ti taray na alungan. Dahil tangarod ti atapin ni Nana Victoria. Nga dakasarsarita ni Adelfa iti cellphone na. Bayat alumas lasar ti kalsada ama. Ay, bakit di ata nakapagpreno ka numot lang tayo kotse? Tano sana katawanan? No napartak, nadungpar di ustaw na tayo kuman na. Ay, magyabang kami. Nakapagpreno di lugan kat sano na yan, napakarwan ti apo. Dahil dati pagyamanan tayo ama. Sige, jak nga ro na nagbayag. Si Marong karak lang. Tapno maamuak ti kasasaad niya Adelfa. Ay, Sige ama, mapanak tayo agkararag iti chapel. Sakbeng agsubli ak iti balay da Sir Amir. sige. Agyaman na kiti kararag mo. Barang no, agringan kinapintas nga po kung ngay malakan niya. Diyos ko. Sabi ko matambak kapuutan ni Adelfa. Nakita kitilangan ni Amadinong, amadanagan unay. Kaasimat ni Adelfa. No apay nga isupay tinakapasamakan iti daytoy. Abos ta marigrigatan iti kinaingat ni mamang na. Kastoy pa'y tinapasamak na. Nimbaglakit din. Tadyak na danon ni Nana Victoria. Ang mga no pinabainan ko ma. Ay, nagsubli ka mo tadagos, Victoria. San pa yan na bayag? Happy manaw ni Onesto. Anyat kinunayo, tatang? Makakura ka? Awan dakas, tiyay ni Onesto. Empleyado na din Adelfa. Kat masagnan mo, titi na pasamak na. Di kaya't ko asawan. Nasaysaya at kumano nakapagsarita kami. Inrantanan samot tinangliklik kanyak. San mo't nga ta? Agad tanya kumaga pa nga ramidin na dahi ta. Ay mong gayam nakasarita mo ni Camel. Saan ka dahi? Wan, saan ang nakita ni Camille tinapasamak ka ni Adelfa? Tinapatag. Makarington ti apo ko. Saan ka di pa nga may ti doktor na? Saan pa mo? Jakban na mo. Sadot saman. So nagsubli akadakos. Takayat ko makasarita may panggapitipod no akasasaan ni Adelfa. Sana nagsarita na manong honesto kang dagi. Manipod itay pimanaw. Saan pa yan nagsubli? Katnimat manong Benji. Apay nga awan. Katatamat ni daddy. Nagpakuyog kami kumakin ni Maricho. Paadak ba't tayo siya madukutan noon ang aramidan na. Awag ka man kiti. Ano? Nagawid nga tayo sa lugar na? Aday. Hello, ma'am? Ayan niyo, Manong Benji. Agpakuyog kami kumakin Maricho. Dating itak, ma'am. Saan kayo ang masango? Anya? Yakpay nalpas din ang ibaw na ni Sir Amir. Sa di nang amintayan mo? Isagsaganag tagiti pagsasangwan tayo itong bigat, ma'am. Sumurot ka katimat lahat. Juan, umay kami kini Maricho. Nga nga ta honesto. Kahit na nga ta ti
mangimaneho kada kami? Nay, ang kadi pa yan nakasubli ni Sir Ernesto dito, ma'am. Ha? Apay, napanan na. Napanti hospital, ma'am. Nadisgrasya ka nung amin ni Adelfa. Ah? Awan sapay tipuot na. Aniya? Sige, arudan manong Benji. Amangan no saan kami narumwar ni Maricho. Apay nga ta? Malitayanak ka di, iti napasamak ka ni Adelfa. Nadisgrasya ka, no? Ano mamay kumagat ka gurgurak na diya babae? Ano ko matipibyak ko kankwa na? Depende sa mati kinasarita mo ti cellphone mo, Lisbeth. Apay, analiday ka? Wow, Tita Margot. Adda ka gaya may tiyasidad ko? Kas ka na radyo. Aniyati ko na? Apay makagura ka, ha, Tita Margot? At mo, adda nadlaw ko kada kiti lumugar. Itinapnapanan mi kini Maricho. Naisag dangag-dangag iti radyo. Kanya ka di man ita pagsarsaritaan nyo. Dad, inawagak ni Manong Benji, tagpakuyog kami kumakin ni Maricho. Saan na kayo amasango? Adda nang ibaunak kenkwana. Uray mat ni Manong Honesto ko ma. Awan ka no, tanapan ni hospital. Apay anapan iti ospital. Nadisgrasya ka no ni Adelfa. Anya? Awan ka no pa'y puot naging gayta, Dad. Kaasimat. Maasyat ka kadimat lang kinkwana, Lisbeth. Unak no kagurguram. Anya ka kadimot, Tita Margot. Kasi nakadakdakas lawam na yung matipagkit kita ang kanya. Oh, apay saan nga imbaga niya honesto dahi ta kanya? Lading itak no saan ka nakasubli adagos, sir. Apag iswa makarawara kiti ospital, ita inawagan nak ni Sir Garcia. Nagpakuyog iti may sa paginuman. Nangitable kayo, iti babae? Damag ko na SM kanunay ka. Nasapa pa itay, sir. Ang maipapan iti business ti nagsarsaritaan mi. Amo na gayam ni Mr. De Los Reyes. Oh, anya tinagsaritaan nyo? May papan kanila kay Sigmundo. Maipapan ka dagiti negosyo na, sir. Malagip ko gayan. Apay di mo impakaamo adagos kanya tinapasamak ka ni Adelfa. Napanak namin adagos iti ospital, sir. Paano kung kadi nga ibaga kada kayo? Kapota binilin da kakasaritak. Kaskemat gayam tinapasamak na. Intun agsubli kay Jay. Mangtedak to iti tulong. Well, sir. Ngam kalpasan siguro ang makapagsarita kayo kada Mr. Garcia. Ngam kaya't nga tanina na Victoria ti agawat iti tulong. Kasla na tangigman. Diya ko na uray ti idadating ti doktor amang tamtaming kini Adelfa tatang. Iso kay nawaga ko. Ay, Kat. Aryati ko na. Ada ko matitikas ti nga oras. Ada ka na pa siya rin na iti klinika na. Nga magturungan dito eh. Ay, kitab ni Adelfa Victoria. Nagliday tilaga na. Kat, nay. Manartaray kitilwana. Wanyak paiso. Nakuti dagiti ramay na tatang. Wan. Sabay ko mata makalingan kaya po ko. Iniinutin nga agsubli ti normal ka sa saad na tatang. Agyaman na kiti Diyos. Impangag na ti araraw ko. Agsubli ti puot ni Adelfa. Ay, kitaan na talang na Delva. Ngaglolwa, Victoria. Adelfa, iha. At tuyak. Di ka nagsangit. Naispalkal, kin patay. Nagkidumat lang. Santa pilitan gagsaw ta nakapsot bay lang. Tinapatag tatang. Nagsublinti puot na. Makaasang sa kunin na nalukay. Ay, saan ka nakatutulong? Gapoy tinapasabak ang kwana. Alam mabalin mong tiagawid. Siya kung timang bantay ti apo ko. Uray mat na kayo, tatang. Kasapulan niyo matiin na. Eh, saan nabalikan niyak ta? Nakaturog ak lakay akong.
Nitata nga talaga. Sige, awagak ni Venerta umay naksukunan dito eh. Marik na akong ti pa nagkapsot ko. Uray, taada tinangda nag-akadwayo amang bantay ka ni Adelfa. Sir, mabalin na kalpasan na may tulnog kayo tiigit ti baybay. Sarong karakbit ni Nanang. Basta saan ka ngagbaybayag, Benji? Kasapulan na ka iti yate. Apeng amit asaan ka anapan, hindi rabi eh. Inlipas ko ngamin ti pinasikasiyo, sir. Awan ngagpaso. Oh, da kayo adwa. Kumusta kayo, Mat? Apay adi nakikuyog ni Maricho kada kayo. Inawis ka nun, Mr. Garcia? Van ka no ti pagluganan da? Naalan samot ka ni Mr. Garcia at ay ababay. Sa labali tawan mo't ka na din nana. Benji, malagip ko man kede. Sarong karam to man nga ron niya Adelfa iti hospital. Mangipaaya kiti tulong para kinkwana. Anyat kinunayo, Dad? Di mo ibagang agselos ka, Lisbeth. Nagasgasat ka ngam timaik ka ni ti abuloy. Anyat ti kinunam, Tita Margot? Margot, anya nga min ti ibagbagam. Ken sabalit ti abuloy iti tulong. Iti kotse ni Sir Amir. Apay nga ta nagsubli. Nagapon samat iti igid ti baybay. Sir Amir. Apay nga ta. Hello, sir. Nakadaron kami dito igit ti baybay. Agsagsaga na kami alumugan iti yate. Nakailangan tiro orayan me. Dandani kami makadanon, sir. Nasabat mi mati kotseyo. Sarong karon biit ni Benji ni Nanang na. Pinilin ko ang mapanakitaan ni Adelfa iti hospital ken nang tedag iti tulong para kinkwana. Kastagayam, sir. Umay tulatan ni Benji. Da kayo kada Mr. Garcia tinapatay. Sige, sir. Da kayo ti makam mo. Naimbagabigat yung ama dinong. Ay, hindi. Si Kagayam. Diyak kami nagawawi DJ Balay. Iswa, diyak na mo na dagos tinapasamak ni Adelfa. Di Sir Ernesto pa lang tinakamak. Kagayam, anak. Tanalagib mo sa rungkaran ni Adelfa. Kumusta ni Adelfa, ama? Kaasimat. Siyak ba nagawid ni Victoria de Rabe? Nakareng na Adelfa. Ngamasan miya nakasarita sa nakapsun pa lang. Tinapatag. Siguradong tipan nakaispal na. Bingaya mama. Ada pa ititad ni Sir Amir. Eh, hagaman na klaunay. Ngamasan nga ta na sa isayat no. Mismo si katimangyawan ka ni Victoria. Ang mga nusan ko na mauray pay. Amo yung matiga po na. Sige. Mawatang ka. Agyaman na kama dinong. Mabalin. Diyak kaya tamamuan ni Nana Victoria. Asyak tinangiyawat iti kwarta. Napintas amin na plano tayo kakadwa. Ngam gaputas saan tayo ang mapagigiddan dagiti ang negosyo. Masapol ang may sapay lang ti irugi tayo. Anya ti makunam honesto? Nuan niya ti mapagtutulagan. Iso ti maipatumpal, sir. Sana na ti kayat ko ang mangagankin ka. Gaputas si ka ti mangimatmaton iti kumpanyak dito Ilocos. Kid dawek ti kapanunutam. Amin na kayat yung negosyo. Adan dito yung probinsya, sir. Hotel, condominium, mall, subdivision. Kastape dagiti BPO center. Anya nga rin ti makunam, Mr. Garcia? Apaya saan kang agtiman? Ni Marichumat isang kakitam. Nagkuyog kayo lang aruda ni Dirabi.
negosyo ti gapuna ngay may tayo dito eh. Madamdaman ton ti bisyo. Uray anya negosyo, Amir. Panagkunak mabalin. Kuno ba't kat din ito ako na? Depende lang ti diskarte na ito. Paset ti negosyo ti kompetensya. Ngam noon niya rin ti ad-ada ka sa pulan, iso. Ganadamadlaw ko kurang dito'y probensya. Kurang ti master ka na pagtrabahuan. Kas kuma iti faktorya. Good idea. Puno na taan na palii mo, pangwartaan dagiti tao ti masapol. Anya nga ron ti igatang da, kadagiti masapol da iti mall, wano pagbayad da iti subdivision, no awan mutdak kalang pastrakan da. Kadagiti existing nga negosyo ti probinsya, sir. Dagiti adda negosyo na. Di adda ako magat kadagiti yung negosyo. Puno launa da ita, honesto. Ano ti pagsasangaan, ti saritaan. Ti panunutan da ita, noan niya apaktorya, ti patakderin tayo dito eh. Noan niya, ti kabaalan nga aramidan, nagiti tao. Apay dito ang kwarta, tata. Apay ayaw-awat yung kanya. Nagapuan na. Tulong dakin ko kwa iti kumpanya pagtrabahuan niya, Adelfa. Apay ka. Saan mo ito nga empiyada ti anak ko, Ichay? Nagbakasyon lang ti anak mo. No pa'y binalagan iditagin ko kwa iti kumpanya. Mabali na santo na makasublay. Matlagayam. Dahil tatikayat ko asawan. Apay pay laeng. Panakulak, saan nga dakas ti tumulong anak ko? Masyan na nga takangguana. Sana nas ka na tumulong da, tata? Kabaala ka gastusan, ti panak-ospital ti anak ko. Basta tagatad lang na ito nga madakarabanan. Ti ka di akin kukway ti kumpanya, tinangyawat ka da kayo iti daytoy. Saan naman ni Camel iso din ang yawat? No kayat ko ngay subli day ta kwarta. Awan mabalinda. Victoria? Ngab, saan na day ti pagsaritaan tayo, tatang? Manipod ka di ti Rabi, saan ka din na nakapuot pa'y ni Adelfa? Ay, naluka kita'y barbaga o nagreng. Nakasaritak yung mapagbit lang. Nakapsot pa lang tiyanak mo. Marigatan to pa yung agsaw. O sige, siyak timang bantay kan kwa na aging kainton bigat. Agawid kay ton, tapno makaina na kayo man. Kaya ni Victoria nga suble ti kwarta. Natagig ti anak ko. Kapabalin na ba't kade? No pa'y napadakal na ti anak na asa na tinultulungan ti ama, ti apo ko. Adadaman nga ta na makaguran, umaamuan na ani Benjamin tinangyawat iti kwarta. Nadlaw ko, akabutang ni Amen, ti anak ko. Iswasan da nagkatuluyan kanya Adelfa. Kinalapit. Adi mapasabag ag sinubyan da. Tadi nakabalan nga ilaban ti kalintigan na ba't da di alalaki. Awan ba't sa aramidin may kinimaricho dito yate? Saan kami lakuman na si Morsurot? Ni dati mat ngamin. Makisangsango ni Maricho kada Mr. Garcia nga agiinom, Lisbeth. Masuro na kiti day ang Maricho. Anya ko mati pakasurunam kan kuana. Wano, ada sa bali apakasurunam. Anya ko mati sa bali, Tita Margot? Dayday mo ni Benji. Uwan, iso tinakalugan iti bangka adi mo to. Anda ka kaya man, Benji. Tumagay ka. Sige lang, sir. Madamdaman ton. Agpadatan sa amat, adi unay agin inom itinasangar, Benji. Uray pang magustulahan. Gano, agpulutan kalatan. Malagip ko kayam.
Kumusta niya, Adelfa, Benji? Nakapuot ka din? Nakapot ka nun ni Dirabe, sir. Katitayag sapa. Nakasarita da ka nun. Apagbait laan. Nasaya at mat na nakapuot matlangan ni Adolfa. Ket titulong nga agpaay ti pan naka-ospital na. Inyawat ko kiniama dinong, sir. Dala, mabalin siguro ang mangal daw tayon. Ituloy tayo tumanan ti agsasarita inton makapalpa tayo. Dad, kaya ko tayo gawin. Nagbiit ka na uma, Lisbeth. Akon matiraramidag dito, Dad. Mapan kami langan nagpasyar ka ni Maricho. Nabartekan ni Maricho. Pinainumat ngamin ni Mr. Garcia. Kanya tim ako namin tinagsasaritaan tayo, honesto. Anak ka di mapanunot mo na pinta sa faktorya ang may patakder diti probinsya? Dahil dati masapol nga adalan tayo, sir. At ako mamaaramid ang feasibility studies. Ited ko na itang assignment mo. Adala man ay bag, noan niya tinasayat at trabaho, ang mabalin tayo nga ijaya kadag iti tao. Ibagag tumatay ta ka ni Mr. Garcia, kanang iti kakadwana. Dad, kaya ko tayo gawin. Ang nakaturo ni Maricho. Nakaturo, iti pan nakabarteg na. Indumog na latan iti lamisaan. Panawak na ta ni Maricho, Dad. Makaamon iti biyag na. Ibagag ka ni Benji, mga yabi iti bangka apagluganan nyo. Siyaklatan ti makisarita ka ni Benji, sir. Ha? Ay, kunak mo ti cellphone ko diagon oni. Timot gan cellphone ni Maricho. Hoy Maricho, agrin ka! Agon oni ti cellphone mo. Saan mo amariing? Nakaturo, itinalaw sa bartek na. Ay, ti boyfriend na ti umawawag kan ko na, Dad. Siloso mat namin dayjay. Agsinadamat nga tan. Kaawid ako na, Mir. Itay pa ilang nga makaididdaak. At dapat mabalin mo pagturugan ito yate. Anya ka diti plano yo kadag iti padam a negosyante. Palabsan tayo tagpatnag ito yate. Ituloy mi kumatag sa sarita. Ngam nabartek maten na itinagduma. Ore ni Mr. Garcia, nabartek. At dan sakit di sa bali a panggap na kini Maricho. Agpadadra ka ni Maricho ang nabartekan. Pagam ikarigatan na kano ti sumurot ka ni Lisbeth. Nakariingi tayo. Ket nagapadansa iti kayan-ayat na. Dahil tantumot namin na babae. Noon niya kinangitugtugutan ni Lisbeth. Ado siguro ti bangka. Sumurot ka nga roden kadakwada. Makaw-awid mo tan na Maricho kan Lisbeth. Agsabli ka di pa iti yate, Manong Benji? Wen, ma'am. Itulnog kailangan kin ni Madam Margot. Makakapkapiak. Isado mo as tayo pa iti coffee shop. Makaidita ako. Iyon nada ko nga itulnog. Huh? Uray sa dinon to ti kayat yung apapanan. Tita Margot, anya na tamay bagbagam? Iyunatan nga itulnog ni Madam Margot, Lisbeth. Ay, ni Marichu pa'y gayam. Dandanik mo't na nalipatan. Naimas pa ilang titurog na. Takas ano, nagaduti na inom na. Mayat mo't abinartet da. Nagot ko ngay wagpakada ito nagsyuman kanya. Hindi mo ni pungot-pungot ko. Makapas mo. Nagkukuyog tayo ko man kada Lisbeth api manaw honesto. Saan kun ang makasarita na saya at dagiti kakadwa? Naimasan dati minom iti arak, sir. Naimas ngamin dagiti na isagana pulutan. Aldan to sa bali apalagsasarita mi manan. Kaya da kanong matagsubli iti resort, sir. Kasaritak to idan inton bigat. Mangisagana da iti proposal a negosyo. Malaksid kadag iti napagsasaritaan tayo. Mabalin mo't lang iti plano yo, sir. Takayo mo't lang tinagkuna. Pasat ti negosyo ti panagkokompetensya.
Barang masubyak ni Adelfa iti ospital kat makasaritak. Nagapuwa kiti balayo iti Rabi Camille. Sa imayak manan itay, sakbay nga imayak dito ospital. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Wan, si kakano tinangyawat kanitatang iti tulong, ngayon pa ay iti akin kukwa iti kumpanya pagtrabahuan ni Adelfa? Wano pagtrabahuan niyo? Anya, awanti. Di mo ibaga ngayon ulbodan nak ni tatang. Oh, sige karutan. Sana balin. Bye. Oh, nagsubligatan ni Onesto. Apa ingin limod ni tatang kanyak? Victoria, ada kagayaman. Tatang, amuyo ka dino sino tinakasarita kiti cellphone? Ni Camille. Ay, nga taan na tulagan ni Benjamin ni Camille. Awan ka no tinyaw awat na kada kayo at tulong. Anaga po kin ni Amir. Yakin kuko iti kumpanya nagtrabahuan ni Adelfa. Apa yung napulbot kayo kanya? Ay, Victoria, pasensya ka kuman pakawaran na. Nagsubli ka din ni Onesto kat iso tinangtad iti kwarta kada kayo? Namapaya napulbot kayo kanya? Eh, sana ni Onesto. Ni Benjamin. Anyat kinunayo. Ay, kastoy nay. Di pagpapayan ni Benjamin kas driver. Katiso tayo kumpanya. Ngaking ko kati pagtrabahuan na Adelfa. Kaya't yu asawan? Agkit kita da Adelfa kanamin? Eh, wanay baga na Adelfa kanyak no nagkita da. Ang mga ninaksinobyan da. Asaan yu anam amuan? Ay, di ko manananay panaging bagdanak mo ti panunutam. Naglagi pa. Asan sa pa yan nakasarita, ano saya? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Benji, kastaon ti panang istimar mo itilugan ni Sir Amir. Di ka unay. Ang mga agkopas ti Maris na. Ay, naangaw kagayam, Sir Ernesto. Gwapo kay latta. Agpada ta. Nagugwapo ak lang ata iti taludigos. Papanan nyo kadi masapa, sir? Sarong karak ko man ni Adelfa iti ospital. Sa payasong berkag. Barang makasarita kon. Matpaturog ni Adelfa di. Panagsorong karkukin ko anay di kalman. Barang makasawakon, Benji. Idi saan tayo pa anam mo na disgrasya. Inik ka na kiti ultimatum ni Sir Amir. Nung kaya't pini Adelfa ti agtrabaho iti kumpanya. Na-disgrasya, sir? Di nala maawatan na? Aman mat siguro. Oh, amangan no kaya't nakakuyogin. Amangan no masapa rumor kami ni Sir Amir. Sa bagay. O sige, saklat tang harudan ti mapan. Masapol nga unti makamoy ti napalabas mi kinadal pa. Gayam. Nalipatak nga inawagan ni Camille. Kasanon da ito eh. Napanan nga ta ni Manong Onesto. Nagsama na rin mo rin opisina? Katnimat Manong Benji. Sino ti kasarsarita na iti cellphone? At kasarsarita ni Benji iti cellphone na, Lisbeth. At damat gayang palimag ti loko. Ada ka lang gayam iti likodak? Sa bagay, guwapo ni Benji. Adulakit di ti maalilaw na. Oray driver laang ni Amir. Tagibasitem ni Manong Benji? Among kadi asaan la a driver? Oo. Isaksa
mo ni Benji? Bad ka talaga. Ang mga no agsubang tamanan ngagpayson. Awon kaya. Apay adyak na panuno. Dita ka man lang. Ang mga no mausar ko ni Benji. Itapay lang. Masapol kasakbaya kon ti amin. Honesto, si Kabit Gayam. Nay magabigat siyo, Ama Dinong. Nagsubliak ta kumusta ako man ni Adelfa. Yan may payunay ang nakasarita. Nakapsot ba lang? Nakakaasimat. Ay nagsublit ni Victoria. Si Kamanan, Victoria. bayan naklaan tatang. Masapol ang makasaritak daytoy at tao. Nana Adelfa. Saan nyo kumatagidaksen ti panang sarungkar ko kina Adelfa? May saan na patag-agayam ti balasang iyo. Kan ibilbilang pala ang Sir Amir nga empleyado ti kumpanya. Tayong pakada namat iti nagbakasyon. Kat no'y bagak asaan ko napalubusan nagtrabaho kada kayo. Adda ka di maaramidan niyo. Wen nana, panggad nyo dayta. Saan may amay papilit no saan na kaya ni Adelfa ti agtrabaho kada kami? Sakbean na amon may ana disgrasya. Kayat ni Sir Amir, no interesado, no kayat na pa'y ti agtrabaho kada kami. Nasaya at mat, tanay bagam dayta. Nga dapay na patpatid nga ibagak. Honesto. Ibagam iti dadya binhamin na napaklang nga ulbod. Ni Benji ka di ti kahit yung asawan nana? Wan, hamin tinaganday jay iti lugar mi. Gami din nagtrabaho iti Manila. Nagpali na Benji. Kastagayam. Kuna ni tata nga ni Camille kano tinangyawat iti kwarta kanita. Anag ka po iti bus mo. Iniyulbod ni Benji nga imay dito ospital? Diyak mo dayta nana. Isu nga ibagam to kan kuana na pagklan nga ulbod. Idanon mo kan kuana. Dayta nga ibagak. Kan ibagam, asaan ko akaya amakita. Mayat tiyag kape. Naimbagta na lulam, napintas tiyag palabas iti oras diti rooftreck. Nalamis ti puloy, manipo diti kabambantayan, kan manipo diti baybay. Naimaglakit din. Nasaan ana daw ti baybay di kalman amin. Saan ka kadi asumrak iti opisina? Madamdaman ton. Ang damot ni Honesto ang makamoy ti kumpanya. Ngam nasapa arimwar. Diyan ka mo na impakada na kini Benji iti papanan na. Uno, sika ko matinagpakadaan na. Kunani manong Benji, nasapa ka na rimwar manong Honesto. Panapan pa iti ospital, sakpa asumrak ti opisina. Apay, anya ti aramida na iti ospital. Oh, saan nyo ka nga mo na disgrasya ka no ni Adelfa? Tinongbar ka no ti kotse. Ha, no, di ikat mo lang. Dahil kay napintas nga empleyada ang nagbakasyon, nga agnagan iti Adelfa, saan ka di? Ar-armon sa ni Honesto. Aram-aram lang ibagbagayo at Tita Margot. Makabwisit kayo. Nakmanalanringan ni Maricho. Agpaitulnog kami kini Manong Benji. At selos sakit din ni Lisbeth. Sutil manan. Binagaki din ni Honesto asana mabali na makirelasyon iti oray asinong empleyado. Inakman lang nga nagdigos. Uray ni Amir, nasuron ka ni. Ang mga nupod no ti atap, nga ada pa nagpursunada ni Lisbeth kini Honesto. Anya ka ti aramidan ni Amir, no kas pangarigan. Ay, yan ko marumbang nagirya, ngayon bagam ka ni Honesto. Impadlaw mo kang kuha na tiguram ka ni Hamid.
Katanya rin naman na mapanunutan na. Awan bibiyang ko iti day tatatang. Ay, Urayan niya pa iti panunutin ni Onesto kadagijang embagak. At na siya kayat nga at subli ni Adelfa iti trabaho na. Into nagimbag. ang mabaling kumamatan ni sanang ti kasaritam dulangan. Nalpasan tatang. Saan ko na may babawi day jay? No, makapungtot di may sa tao. Talaga sana na makapanunod di tinaimbag. Kasladyak mabati. Asaan ang nagsarita da Adelfa? Ganito day jay ahamin. Kaya ka ditikurakan ka. Tinananay ko mapanagimbag na Delfa di panunutam. Saan mo pagturayan ti pungtot di tikaunggam? Kunan mo saan ka madanon ti opisina, Manong Onesto? Sinarong karam ka no ni Adelfa iti ospital? Saan ko manan anak kasarita? Ni mamang na kan apong na alakay tinakasaritak. Nakaroon sa tipan nakadisgrasya na. Nakapsot ka no pala ang Lisbeth. Sinarong karan sa mo ti Manong Benji di Kalman? Gaputaan da pinaitad at ulong ni dadim ka ni Adelfa. At da ngamin bilin idi ni dadim kanyak. Apag damagak ni Adelfa. No kaya't napay ti agtrabaho iti kumpanya. Apay, sir. Anya ti bagayo kanyak. Sa pinayabandak dito yung opisina yo. Benji, para ka natalang dito ya. Awan sa balay makam mo. Pangaasim, saan ko maamakadanon ka na si Ramira? Anya ka di dayjay, sir. Nauyong gama talaga ni Nana Victoria. Impambar mo kanu kan Camille. Anang iyawat iti kwarta kan ama dinong. Nadlaw ko. Kasla kagura na kaunay. Kuha, sir. Sa anak mo taman nakibiyang. Amin, mas daawak lang, Benji. Saan nga minanasayati panaglangan da na Victoria kan nanang? Napilitan na klaan, tabi na anak ni Sir Ramir. Saan ang mapaling? Nadama ka mo, no apay kagura na ni Nana Victoria. Talaga na pintas dito opisina yun, Dan. Mabalin ko gayam ti maturog iti private room yun. Mabalin launay, iha. Ni Maricho Gayam, napanyasaan kayo ang nagkuyog. Ay, nasakit ka no ti ulo na. Sa awawisan man ni Mr. Garcia. Nagapadala nga ro doon iti boyfriend na iti Kalman. Nakaado na talaga ti minom sa nakapsot ti bagina. Dad? Udno ka di, akayat yung paila pagsubyan ni Adelfa iti kumpanya? Ibilin ko kani Onesto. Namagan na kanya Delfa no kayat na pa'y trabaho iti kumpanya. Ngam nadisgrasya matgayam. Kabala na nga tapay ti trabaho? Amang ano na baldado nga Dad? Saan ka numat ang nadangran nagitisa ka na? Oray makatrabahon ton. Saan nyo palubusan? Wano saan nyo ngawatan pa, Dan? Aguri ka man. Apay kaguram launay ni Adelfa. Basta. Yakon kayat ngagbalin ng empleyada yo. Ay, nagsarsarita kami lang itay. Kanya Adelfa. Ambrayan na timisa mitin istorya. Ngay may manan ni Onesto. Pagkaragsakan na nga damang sarungkar keng kuana sa nagkidaman. Yakin baga keng kuana ti panagungat ni Victoria. Amagan makapatag sanlata iti kasasaan. Ay, nagsarsarita dangag paisokan namin. Mayat ko ma, no makasarita ko na namin. Sir, Jack pala ang nakasarita ni Adelfa.
Isojak pa lang na ibaga tibilin nyo kan kuana. Bayam nga agpaimbag. Alright na nakalasat yan. Dahil diyan ti mauli panang sarungkar mo kenkwa na iti ospital. Sige, sir. Alright agkaro ba na bendi ka na Adelfa. Adala ta maamuan na may papaniken ko na. Pagsaritan taman ket di. Tin napagnunumuan tayo di kalman. Ada ka din napanunot mo, feasibility studies, may papanin ti nasaya na faktorya, mabalin na pagtrabahuan ng iti tao. Ikanda ko mapa iti naan anay agundaway ang mga dal iti panagbiagmi, kadag iti agendag iti dayto a lugar, sir. Amok nga do ti pakakumiko mamiti kompanya. Napanunot ko, masapol ti adupay a hotel. Taado ti turista nga agpasyar dito, kat masapol na ti pagdagusan da. Pudno launay, sir. Iso nga umungak tuman ang dagiti pada ka negosyante. No, kaya't yung agmi-meeting iti resort. Isapsapa yung ipagkaam mo, tapno may pareserba. Di magasak iti balay da na sanang sakbay nagsubyak iti ospital. Napan kano ni Hamin iti balay da di kalman. Ngam saan na anay baga asinarungkaran na ni Adelfa. Oray, tanda ka po dyan. Agawid ang pailangang wan. Sige, siya akong timakamo kini Adelfa. Nabaybayan yung sapay kit din ti Farmio. Manipod na ospital ni Adelfa. Sana ko na nakapanood ay. Adamot kiti binilin ko ang mga sasikaso. Saan yung katipa nakasarita ni Adelfa? Nakasarita nga mapagbit lang. Imbagayo ka di, tiya ay ni Onesto? Awan. Diyak imbaga kang kuana dagiti nagsaritaan niyo. Diyak kaya't nga dada dumagsantirik na na. Awa kan nak ni Lisbeth. Anya ko matibaga na kanya. Kaya ko kumakasarita ni Benji. Hello, Lisbeth. Tita Margot? Nakaring ka din ni Marichu? Nakarwar pa kit din. Ada kinasarita na iti cellphone na itay. Yaka mo, no napanan na, saan mata nagpakada kanya. Napanan nga tanay chaya babay. Kadwa kami ni Manong Benji. Umay kami kumadita, at asukunan mi. Dak nga rin makasarita ni Benji. Kadwa mo ni Lisbeth. Oh! Kat ni Dadim. Ha? Anya di sa lunsod mo? Siyempre, at tayo opisina na. Apaya di kayo ruwan, tampan nyo kitaan. Amang ano kaya't mo damagan, kani Manong Honesto. Anya ko matidamagag kini Honesto. Kat, amang ano kaya't mo damagan. No apay, asaan ani Manong Honesto ti katwa, no di kat ni Manong Benji. 100 paiso. Apay nga min. Danga! Bastos! Danga ko na nakidi. Inidip na ti cellphone na. Talaga asan nakakabain. Nasurun nga tatimbaga. Kat na isumat tinangibaga. Nga apay adyak dinamag. Asaan ani Honesto ti kinakuyog. Pumudnon tulong at isursurun ko kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nabayag lang agpanson. Ayak nagpasyar. At itarakan ko abaka kan kaldin kan muyong. Nembagtawan na bukaw. Naglalo ka na gati manukan pato. Ay, malagip ko manan ni Adelfa. Nusan ko na disgrasya kadwak kumaita. May ayatan ko mga positibo nga dagiti mo yung kan pasaray paran mapay dagiti kalding.
Sabay ko ma, ta mapasubli ng tipig sana. Tapno makasarita may nanaimbag. Anya dito yung mapampanunod ko. Aglalaw ka na. Iyak mawatan. Duwatan tulagan nga kuyog no jak maoray ni Benji Honesto. Nagpaymaneho ni Elizabeth Kerkwana. Kan impakada ni Benji, asarong karan na kanon ninanang na. Saan nga tama pa iti ospital, sir? Apa ada magam na ita? Pagimunam ka di ni Benji? Sir, Saan na ngayon, sir man? Agpadata alalaki. Napintas ni Adelfa. Basit mo't lang tinagidyatan da ka ni Elizabeth. Napudpo daw lang ti anak ko. sige nga rod, sir. Nagsubli ako niti opisinak. Aging gaita. Maburburtsa anak pa lang iti dahi nga inaramid ni Benji. Abwis ita ka ni Maricho. Iso nga inawis ko akadwak na may dito'y probinsya. Sinuron na rin tita Marcot? Danga talaga. Pangitulnog kin ka, Lisbeth. Ituro mo na to ti kotse. Panunutik pa no sino kindi ti simurutan ni Maricho. Kasama ka dito eh. Agawid ako ma. Tadamagag kininanang no asino kada Nana Victoria kan ama dinong tada iti ospital. Ang bantay kini Adelfa. Oh, apa na pa uli magkamanong Benji? Agsao ka lang ta, urin dakas. Ay, ma'am, Umisim ka sa makudkudin ta olom. Makadisgrasya ka no kastalaan. Kita at man na niya tiramida ni daddy kin ka. Pagsarik ko. At damot nagtuktuk kasano na ita. Iyak mo lang nakita no sino na ita. Kaya po yan. Nag-aawit nga ta ni Victoria. Damat ka dekadwa na amang bantay kina Adelfa. ama dinog. Umayak man. Kasla ka bisadog na dati maka. Di Benjamin daytoy. Hindi amin. Mabait lang. Naamak kini nanang. Ani Nana Victoria kano timang banpantay kini Adelfa. Nagsarunod tayo lang. Imayak. Takayat kayo akasarita. Ay, dumanon ka. Naimbag remay ka. At dadagay si ba, nagakayat ko ang malaw-lawagan. Imbag ta sana nagdiretso ni Honesto dito yung roof deck, Margot. Nakita na ko nakarupangit ka. Aging gaita, masusuro na kailangan kin ni Lisbeth. Apay manan? Nabanog tibagi kan panunot ko. Nagbastos na dya, Lisbeth. Danga ko na nakit din. Talaga saan kayo lang tagag kinaawatan Saan ka kadipay anarwam kan kwa na? Salaam latan ti ugali na. Saan taman lang na pagsaritaan dayta? Amok at anak mong tumatlaang ti kanunungang. Apay gayam ani honesto ti kadwa managawin. Jak na oray ni Benji nagsubli di opisina. Iso ani honesto langan ti kinakuyog ko. Talaga ani Benji ti kinakuyog ni Lisbeth ang nagpasya. Nakisinarak samot ni Maricho kini Mr. Garcia. Kita. Laytat klase ti paragpampanunot mo ti saan nyo apag kinaawatan kan ni Lisbeth. Nagpakada ni Benji asarong karan na ti inana. Abang ano ijay payan nga umyan. Indak malagan mangalit ti arak. Tawisak ni Honesto nga ginom kami. May ima sa pulutanan di presko nga ikan at dinagas mi iti dalan. At iti pagsayatan na diti probinsya tapasi nga presko ti masida. Nasdawa na kidi makitak ni Adelfa. Tiamok no. Saan kami nga kita pa'y?
Ay, no kasta. Sana nagbidot ni Victoria iti adab na. Ama Dinong. Denggendak. Siya lang tinakakita kini Adelfa. Ngum saan nakita. Anya? Di na mo idi asyak ti Benji a driver ni Sir Amir. Inggagara kaliklikan ni Adelfa. Taday tating karek kini Nana Victoria. Ay, dayan do nga ro dati baga kini Victoria. Itun makapana kay hospital intun bigat. Nakagura nga men, iti panagulbot ko kang kuana. Bidot ko day ta ama. Ngalipatak nga inawagan ni Camille. Tapno. Ulagak ko ma. Ah? Diyak lang min kita maman ti anak nga sinarong karak iti hospital ni Adelfa. Ay, di na ayaw ko dahil nga inaramin mo. Ama, at dapat may isang ibagak kada kayo. Iti da ito'y naudi ay mi dito'y lugar tayo. Saan ko na naliklikan ni Adelfa? Anya? Saan na ninamnama da iti panagkita mi? Di ta na doktalan na asyak ni Benji. Ay, saan na rumba nga mamo ni Victoria na ita? Sige na, ama Dinong. Di ako nagbayagpay. Agkuyog kayon tulangin ton bigat. Tulnog kayon to iti hospital. Oh, manong honesto. Agmay sakamat nga umininom dito roof deck. Ayan ni Daddy. Anda ka nulangin nala na iti kwarto na. Di mo't intulnog na ka ni Benji. Imay lang sinuko ni Jim Mola nagpasyarak. Ngampin mano matlaan. Nagpakada ka ni Daddy nga umyan ni Jim Balayta. Anda kagaya man ha. Wendan, Saan kayo kadi nagkita ka ni Marityo? awan bibiyang ko iti dadya babae. Aramidin na lang pati kay kayat na. Agsina dan tulat tayo iti kaya na yat na. Agayem kayo. Kalpasan na, ada diyo pag kinawata. Oh, dad kas na kayat ko ti aginom. Mabalin ka ni? Makisangwa kada kayo? Sana mabalin. Madamdama lang. Isardang min ti aginom. Maminsan pa ito magayak. Sumra kakton iti kwarto. Jack pa nga minarogyan ti Papa Aramid ni Sir Amir. Naglaka kayo mat ana umaki ni Onesto anagin umamir. Nasakit kami ng tiulok. Nalaka ka mabartak. Kan nada pa aramidan ni Onesto. Talaga nagagat ni Onesto. Natumpungan tinangimato ni ti kumpanya. Talken na una nila kay Sigmundo. Talaga ba ita mapangnam naman? Nadlaw ko ti panangitulnog ni Benji kini Lisbeth. Manaw mo't lang. Impagkadara kanyak nga umyan ni Jimalayda. Buisit. No kaano ang kayat ko kasarita ni Benji? Ay, ito rokon. Inton makaturog ni Amin. Awagak ni Benji. Ni Madam Margot. Anya nga tatibaga na kanya. Hello, ma'am. Itay bigat pa ila nga kayat ka akasarita, Ben. Makumikom ka lang. Nagpakuyog ngamin ni Lisbeth kanyak, madam. Sa adda na patagay na si Kasok dito'y balay. Anya ka diti ibagayo kanyak. Napatagla unay. Amo, atalkan na kaunay ni Ami. Kad saan apalimod kan ka, dagiti aramidan na. Jack mawatan, madam. Saan ka nga gulbod pa? Oray anya nga oras. No kaya't nagpaisukat ni Amir, sa bali a babani. Paramit na. Nga, saan kung ipalubos? Anya nga tatikat asawan ni Madam Margot. Kaya't ko asyak ti kanunungang Benji. Ah, Saan mo nga anamungan ti kinadagas ni Amir, saan ka ni? So at tulungan nak. talaga saan kayo mawatan, ma'am? Kahit ni Madam Margot, humanunong akin ko, ana. Kasano ang kontrak ni Sir Amir? Idintong amok, no kasano ti kinabilag na.
ngam sa tinabuyatan. Nalasab na kiti madam. Apay, adamat kadwa man ang bantay ka ni Adelfa. Nakariing ni Adelfa, hindi tumanggan tirabi itatang. Apag bit lang, mati pa nagsarita mi. Ngam, saan ako na nakaturo? Ay, Victoria, Kasla da kayat yung ibaga kanyak. may banggap kini Benjamin. Apay, anya ti may panggap iti dayja at tao. May nakisarita kanya kadi kalman. Hindi damo kanu ako yogan na tibos na. Kunak tupay kat. Inaklonan ang nagsinubyanda ka na Adelfa? Palipasan nagpahingag sawa. Nasdao kanu ni Benjay di makita na ni Adelfa. Di na naman nagkita na bahay kan empleyada ni Amir. Tatang, pamatyandak iti inuulbod. Sa nakinaulbod na ito eh. Ni Benjamin kanulang kinakakita kina Adelfa. Gaputado di pangibabao ng tibos na. Kan kuy-kuyugan na ti anak na. Iswasan da na ikan ti gundawaya nagsarita. Narigat ang mamatyak iti day tatatang. Apay nga rod asinarungkaran na ni Adelfa iti ospital. Iso pa'y tinangyawat iti kwarta kada kayo. Dahil dyan, di saan ko masungbatan. Gamsan ka di, anapatpata, gamay imbagan na Adelfa, kan makasautan. Nasaripat patak ti idadadang ni Benji. Talagang maimyan ni Jibalay na. Ituloy ko kunak dito at anamitak. Gamit mapagsusurat. Kasapulak siguro ni Benji. Tapno mapagbalin ko dito feasibility study. Ang may sakamat, Onesto. Mamargot? Awan mo tisang sangwam. Madam naman to na mamigatak, madam. Kalkalpas ko ang nagkape. Diyak matan mapagsusurot dito at aramitek. Nasi nga kagaya. Awan anyaman na, ma'am. Plano ka ron tagpatulong kini Benji. Saan lagayam ani Amir te at talaglaunay kini Benji? Uray si ka. Taga dito ni Benji, ma'am. Iso ti ad-adda makamu iti kang runaan na pagbiyagan dagiti lumugar. Onesto, nukas pangarigan taaddan to pagkontraan nyo kini Amir. Kabaalam ka di akalabanan? Ha? Ne, apay ko maakalabanak, ma'am. Kas pangarigan nga ro, taada di yung pagkinaawatan. Di mo ibaga, nga ipalubos mo, akasla robot kalatan, nga awan ti kabailan, nga aramida. Mapurpurtya ang lakit din ni Onesto kadagiti impagak. Taychay mo ta, Benji. Kasla inranta na tinang liklik kanya. Di na ibaga, mabuting kini Amir. Naturay ngamin ni Amir. Agam, saan ko akabutang? Naplano kong te aramitan. Iso asaan nga agar aramid ni Amir. Sa anak apay kuspil kan kwan. Iso akasapulak da Benji kan Onesto. Ni Adelfa tayo chay. Isumot lang awanan ni ti kwarto na. Diba sino ti lalaki? Adelfa! Agsubli ka! Adelfa! Oh, linakintal talaga. Wano, saan nakatadagag? Di man latim balyaw. Oh, nagtaray na iti lalaki. Saan? Isublim dyan ako! Isublim dyan ako! Victoria! Victoria, galing ka! Tatang, nagtagtagainip ka. Ay, anyaya tinatagtagainip mo. Agyaman ka. Ada ni Adelfa di ta ita na. Ay, Natagtagainip ko akampay iti. Ada lalaki anang ilibas ka ni Adelfa dito ospital. anya? Sino na daya lalaki? Saan ko nailangaan, tatang?
Anya nga tati kay papananday siya na Ay, anak ko, dagdagay na pala ito. Awan ba't nga tat kay papanan na? Kunada nga ron baliktad, di kay papanan di dagdagay na. Sa mga nuga po, tinalabas sa panang pampanunot mo, iti kasasaan ni Adelfa. Malakip ko. Ang mga nakalaan nga pakita ti ama ni Adelfa. Katang pamigpit iti anak ko. Victoria, nagaranggang na Adelfa. Nagmula ka dyan. Adelfa, anak. Kumusta ti Rikdam? Medyo nakapsutak pa yun. Nagsangsangit pa yun. Makasangit ang lahang itinalaw sa raksak ko, Adelfa. Katagyaman na makasarita na kan. Makasarita na kamatlangan na nasayaan. Malagit mo ka din, doon niya talaga tinapasamak ka? Ang mga nalakabay lang ang mabanog di panunod na Adelfa, Victoria. Tilaan malagip ko. Gapo iti panangkamakam ko kani Camille. Jak napakadante na paggas a kotse anang dungpar kanya. Iti ilalasat ko iti kalsada. Ay, pinton maminsan na po. Agan-anad kanton. Abangan nga minat napakaririmu ka, may tiday di agun taway, Adelfa. Ay, di pagyamanan may. Makasarita na ka na naimbag. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta nga ni Adelfa? Binagaanak ni Sir Amir. Ajak ulitin timang sarungkar kini Adelfa ti ospital. Malagip ko. Ni Camille. Nasingit dakin Adelfa. Isula ang timabalin ko apag damagan. Manong Anesto! Ada ka mat kaya man? Saan mo ka diya kinakuyog da Manong Benji kan daddy? Nabati da pa lang di opisina. Nakitak ni Benji nga agur-uray itirwar. Kaya kasarsalita na kanon ni Mr. Garcia. Ada ka di ba papanan kan Marichu? Wen ko ma? Kamusta na bale? Awag ka klangan ni Manong Benji. Mabalin na siguro panawan pa lang ni daddy. Saan mo na nakasurot ni Mr. Garcia, sir? Kunap no kotse na sumursurot ka tayo. Andala nga tayo. Umawag to no mayaw awan. Kaya't nakano ang makita ti Ibagbagam a resort. Naimbang tinawagan ni Lisbeth ni Benji. Madama nga min agsarsarita kami kini Lisbeth. Hindi nalagip na ni Benji. No magustuhan ni Mr. Garcia na dya resort, mabalin na mapantayo inton maminsan na bigar. Oh, kumusta? Pinaaramid ko ket ka? Kinasaritak nga ron ni Benji, sir. Taga dito eh. Katam mo na lakit di. Noan niya tinapintas ang negosyo dito eh. Lintang ni Benji. Saan na akadwa ni Onesto? Kasla inururay da Lisbeth kan Maricho. Talimugan da adago. Ang mga no pinasugod ni Amir Idak at da nagtutulagan da papanan. Agal mo day tanga amiga. Awagak. Saan asyak tipadpadasan na? Ipalubos nga ta ni Lisbeth. Amok lang nga rin, akursunada ni Mr. Garcia de Chia Maricho. Pagsilusak pa'y lang. Apay, Margot! Dimtang ni Benji, ngamdaras alimugan da Lisbeth kan Maricho. Amok asabali manan di pampanunutan. Ni Honesto ti kadwa.
Anda pa panalmi kada Mr. Garcia. Lawan importante imagam. Sige, tabi siya. Nakita kita nga kinasarita ni Lisbeth iti cellphone na. Sa kalpasan na. Imanaw ni Onesto. Maamot tumatlaan ka ni Onesto, tigapuna. Gusto na amang. Talaga nabusog akon. Apay nga umisisa ba kayo? Ay, maragsa ka naklaan nga bang boy-boyakin ka. Kabayatan ti panangan mo. Ay, mas punti mangan. Kana, makapangan ka pa yan nasiksika. Pumigpig sa ka talagang amang. Banag apagyamanak launay ka ni Apo Diyos. Sana nakas idi ang nakakapkap sa utak. Ay, welcome kang runaan ti amin na po. Sana nadadahal ti kinapintas mo. Ay, huwag kayam. Malipadak mo timang tadi tidanong kingaw. Dito yo. Agyaman ak amang. Ay, Nagawid gaya man ni mamang. Saan ka din ngagsubli? ay, jakam mo ah. Siyak di sumublat nga umiyan namang bantakin ka di hospital. Ay, katawan ka dit malagib mo anang sarunggarken ka. Ni kami lang ti malagip ko ang nakasarita. Ngam apagbit lang. Kasla, jak pa yun malagip no niya tinagsaritaan mi. Agpada daw nisto kan benje anang sarunggarken ka. Amang? Wen, kitagbada kami kan Victoria nakadoktal. Ani benje ti driver ti bus mo. Kati sumad lang ni hamin nasigo na kayan ayat mo. Kat, anya nga ti ko na ni mamang. Ay, nagungat. Ad-adda na nakagura ni Victoria kang kuana. Gapoy ti panagulbod ni hamin kang kuana. Apay ngamin, amang. Ay, apo, ayan, nakaskas daw. Kung na ba, ay apo, kaano lang nga nagayan na yat kayo kung nagsina kayo. Nagsubli abing yat, imon na bigbig. Ay, unay kalagid din na po. Magustok na ikalugar, Onesto. Naglalo, ta nakasarita tatyakin ko kwa. Kat inreserba na ti function hall para kada tayo lang. Kung nagtupay ang magustuhan niyo, sir. Nakaumay kayo gaya man kada Mr. Garcia dito ide. Well, sir. Ang saan pala gaya makabisado ni Mr. Garcia ti dalan? Naranaan mi idi da Adelfa. Kadwa na ni mamang kan lolo na. Saan sakit di amaliklikan ang pagsaritaan ni Adelfa? Ha? Ay, ko, sir. Kumusta nga tan ngagpaiso na Adelfa? Kasaritak to man ket din ni Camille ton bigat. Wano awaga kinton madamdama. Pasansan lagi di asarungkaran na ito ospital. Tanasingad damat gayam. Inton maminsan na bigat, tiyay tayo dito. Bareng kayat da Lisbeth kan Margot ti sumurot. Kaya't damat nga ta, sir. Enjoy ti agpasyar dito eh. Adama swimming pool. Ken nalawa mo ti function hall. Kompleto ti kagawaan dito eh. Nukas kasano? Maibayag ti panagtalina mi dito Ilocos. Kaslag bakasyon kayo, sir ah. Talaga may tabakasyon ti kaandami dito eh. Malaksin lang akit kita ag ti pagimbagan ti negosyo. Kanuan niya pa nagiti mabalin apatak na rin ang negosyo. Maduktok ko tanak lang arudin nga agmay-may sa dito'y balay. Tawag ang nakpailaang ni Lisbeth. Amok tumatlaang asutilinak. Apay, Lisbeth? Tita Margot! Madlang nga makasursurun ka, babae na timag mo. Oray siya, makasursurun ang launa. Talaga ang karibalansan ni Daddy ni Mr. Garcia ka ni Maricho. Inawaga kita ni Daddy. Kadwa na kano da Onesto ken Mr. Garcia. Sino nga rod yan, anda apat-pat siya niyo? Asino kumapay? Dini,
Dadim, gapo ta asawak. Ulit naman tikinonam, Tita Margot? Asawa? Ha? Anda pa managnag mo? Asawa ni Daddy? Ha? Madadaan lang ti oras ko ang makisarita kan kababae. Mamak tumatla ang tipod na. Nangipahigayam iti tulong ni Sir Amir. Ngam ti basol ni Benji. Pinagparang naan ni Camille tinangiawat iti kwarta. Gaputasan na kaya tamamuan ni Victoria. Asinarungkaran na ka dito ospital. Dibidod na. Sana natulagan ni Camille. Hinramraman na kayo lang arod a kinagura. At tapan ni Victoria. Ngadda kinasarita mo ti cellphone mo, hindi madisgrasya ka. Nakita nga mi ti cellphone mo, nagsarita kayo ide, kinunis daw. Awan ti kinasaritak iti daydi agundaway amang. Saan namamati ni Mamang Mau? Asan kayo nagsarita ka ni Hamain? Idagtrab-trabaho ka pa ilang. Ama, Apay-apaw? kasano nga tada ito eh? Ipudnok nga ta ka ni Mamang daydi pa nagsarita mi ka ni Benji. Kasla mamati kayo napudno ti impulog ni Lisbeth. Nairanran na laki din ang nagsasaruno kayo si Mangpet. Da kami kada honesto kan Mr. Garcia tinagkukuyog. Napan mi kinita ti resort, apang ituluyan minto iti panagmi-meeting mi. No agul-ulbut ka kanyak. Maamwak tumatlaan. Nawaya kang agdamag kani honesto. Sumrikak man lagan iti kwarto. Gaputa na bannog ka? Saan ka di? Ti problema ken ka, nalaka ka amamat pati. Di mo labadlawan, asut-sutilin na kalaang ni Lisbeth. Talaga akong trabida ni Lisbeth iti biyag ko. Imbis ko ma-enjoy ko tagbakasyon. Ay, dandan inal daw ang mabwisita kiti dayta Lisbeth. Benji, unay matanda pa ng hisam mo. Ni Camille tinawagak. Nakasarita na kanu ni Nana Victoria Idirabi Kaya nakasarita da kanu anasaya atin ni Adelfa. Nagsayatan no kasta, sir. Adaman kayat ko adamagan kan ka? May papanitian niya dayta, sir. Adamot kayat ko adamagan kin ka. Kinasarsarita nakakadimot ni Madam Margot. Ay wen, angam jak maawatan ti kayat na mapasamak. Kas kan Sir Sigmundo, napudno kan Sir Amir. Ken agasawa da kan Ma'am Margot. Agturong ni Madam Margot dito'y. Ang mga nung makadlaw. Tapos nagsakit iti pagsarsaritaan niyo. May panggap iti trabaho mi, madam. Ken saan kami unang nagsasarita kan Benji. Kayat ko, makapagsindingad kami. Nag-enjoy kayo kadimot lang, iti pa nagkuykuyog iti kalman? Pinasyar mi kada Sir Amir kan Mr. Garcia ti resort ang naglimitingan da. Nabanno ka ng sursurot ka da. Lisbeth kan Maricho Jaimon. Basta ka di, Benji? Naimbag lakit. Tayo masidag ni Madam Margot. Amok na niya ti kahit nadamagan kanyak. Talaga napigsa ni Adelfa tatang. Nakasarita yung gaya mo na naimbag. Saan ka ka di maragsakan iti dayta? Barang nagtultuloy yan ti panagimbag na. Tapno makarwarmat na nito ospital. Nagdamdama ka kan kuha na. Iti dahi di pa nakadisgrasya na. Awang ka no, mati kinasarita na iti silpon na. Naunandak sakit din na nagdamag.
Kat ti may panggap iti panang sarungkar da honesto ken Benjamin. Nairarangawan po na pa idi sinarungkaran da. Adalaang napatag akayat ko damagan kini Adelfa. May panggap ka de kan Benjamin, wino Benje. Saan mo ka din nga oray na makaruwar iti ospital? Sige tatang, inakagdigos. Sumublata ka mang bantay kini Adelfa ay hospital. Nakadlaw nga ni Benji iti kayat ko apagdamagan. Kat imbaw ing nati saritaan mi. Takayat na aliklikan da jabanan. Mabalin mata talaga da jay. Kanya nga tati panggapan ni Madam Margot. Malagip ko ti imbaga na idi. Ado peti jak mo, may papankan Sir Amir. Malaksid itinadlaw ko akinaingat na. Nasaya at abos. Amok nagdwa kayo mamang. Pudno, aday di damo apa nagkuyog ni Manong Benji ka ni Sir Hamin. Saan kami anay kan iti gundaway ang nagkita? Jak amo, no inranta na saan kami ang nagkita? Nga maapaya sinarungkaran na ka diti ospital. Tapno mamingga kayon mamang. Ipudnok kada kayo daytoy. Iti na minsan anasapaak iti balay da Camille. Nasda awak idinalasin ko ti kotse ni Sir Amir anak kaparada iti balay da nana sanang. Kat nagkita kayo kanamin? Wen mamang. Iti daydi lagun daway anadoktalak nga iso ni Benji. Ngam saan mo nga imbaga kanyak? Pakawan anak mamang. Akwag abidot ko dayta. Nagbuta nga kada kayo. May salaabanat ti siguraduag kada kayo mamang. Saan to ang mapasamak ti pampanunutan niyo? Siguradong lang dayta, Adelfa. Awanan ti masapul asublian mi kanihamin. Nimat ngamin, Maricho. Agsubsubang dalang arudan iti nobyo na? Kapo iti pa nagselselos na? Kayat na pa ilang ti makikuy-kuyo kini Mr. Garcia. Anya nga ron, ti plano ni Maricho. Makasubsubli ka din di Manila. Dad, kasano ka di pa iti kabayagyo? Mabali nakalpasa na makapagplano kami anaimbag kadag iti negosyante. Yung damagak man kin ka. Di mo kadikayat, nga ituloy mo, ti panagadal mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Processing item kadagiti kang runaan a produkto dagiti lumugar. Gapo iti kurang nga pagpuunan da. Saan da mapatangkan tinakam da makigasang kasat? Saan na pa ng kompetensya kadagiti babasit ang negosyante? Ngem mabarin mi timang tad iti pagpuunan da. Kat da kami timang gatang kadagiti produkto da. Ni Adelfa tinag-text. Basaan. Kumusta kayo dita opisina? Naamuak ken ni amang asinarungkaran da kulito'y ospital. Ini awan pa'y pulok. Awagak man laangan ni Adelfa. Oray apagbiit laangan makasalitag. Di nakmat ngaminan palubusan ni Sir Amir amang sarungkar ken kuan iti ospital. Ken amangan numaran at ni mamang na. Ket anyamanan ti pananutin na. Hello, sir? Nabasa ti text mo, Adelfa. Isong inawagan ka laangan. Kumusta kan? Pumigpig sa akwatan, sir. Saan pa yung mabalin na rumarak dito yung ospital? Naamok nga rod ken Camille. Anak kasarita ta kamatlaangan na nasayaat. Dahil dati pagyaman naglaunay, sir.
kapsutak namin idi. Naamang ka naamang ka ni mama nga sinarong karandangkan mo idi sanak pa anak kapumot. Adelfa, jak amo narumbang ibagakon kan kaday chay. Anya ka di tayo chay, sir? Sakbay na amuan mi ti pan nakadisgrasya. Binilinak ni Sir Abi na pagdamagan ka. No, interesado ka pangagtrabaho iti kumpanya. Kasta gayam. Sir, amangan no kalat adumtang ti mamang ko. Sige nga Roden, Adelfa. Agyaman na kiti oras mo. Bye. May maglakit din tadyapang pinagbayag ti panagsarita mi ka ni Sir Honesto. Inungtan na kumamanan ni mamang lumasangpatan na ka makisarsarita ka ni Honesto iti cellphone ko. Ano? Interesado pa ilagayam ni Sir Amir nga agtrabaho ak iti kumpanyada. Kasaritak to. Maawatan namat nga ta tinapasamak. Saan ka madanaga? Takbay nagsubliak di Australia. Agpasyarak kumanan dita. Yak makaumay ita dita, tanda pa lang ni Adelfa dito ospital. O sige, bye. Mamang, napan ka din ni Amang Ija Farm? Well, kadigdigos ko itay rimwar. Oh, naot-ot ka di pa kita sugat mo? No, dadu mamang. Saan ka di maulaw? Saan mat? Napigsa akong tikonak. Sige. Kasaritak tumanin ti doktor ang mga asikaso kan ka. Barang napalubusan na ka na rumwar dito ospital. Mabalin mat siguro nga jayak ton balay nga agpaimbang. Marik na akong ti panakasaal ko iti kadak dito'y ospital, mama. Ay, inyid daklaang tanarik na kanabanog kadimteng iti kamuy-muyungan. Engem, saguyap-yap anak mo dyan. Ayaw na yan. May liliak iti kinalami istipuloy. Malagip ko lang dagiti agina. Dabay lang na Delphi di ospital. Pilitin ang tinana ngagdesisyon. Ay, katiapo ko. Nakasagana mo tamang supyat ti inana. Ilaban na latamat ti kalintigan na biman. Sir Amir, Madam Margot, dumsagay latan. Siya kung ti makaamo amang bagkat kadagay ti intugot yu akagamitan nyo. Di mo matla nalipatan ng intugot ti drone, Benji. Patayabag to, inton madamdama, kabayatan ti panagkalap ng tinigosyante, akakadwa ni Mr. Garcia. Wan sir, ada iti compartment ti lugan nyo. Napintas sa lugar. Adun sa kita. Inaldaw, aday dayuan na iti turista na iti lugar. Nakareserba ti function hall nga ramatin tayo. Awan gayam. Natuloy matlang ni Maricho ang nakilugan kada Mr. Garcia. Nakita ti ilulugan na iti kotse na. Talagan sa ako kuanan day jay ababay. Sapay ko ma. Pasaan nga umay ni Lisbeth ito. Tamo saan amadataol ti altaw ko. Talaga agarang gadyang day jay amarito. Kasta unay kit din apaggaak na akimpet iti takyag ni Mr. Garcia. Andiyan na dyan, Margot. Diyak na yung tunaran. Makita mat. Madama, ti panang patayab ko iti drone. Kasta unay tiragsak ni Mr. Garcia. Ta iso ti nakakalap iti dakalapaltat, sir. Ginantsawan da ka ni Marichu dagiti kadwana a negosyante. Kasta gayam. Awan mo't gayam dakas na. Mabwisit ak nga rod ang makakikita iti dayja a babae. Anya tinangikuyugan nga ni Lisbeth nga imay dito Ilocos. Ang subli ak manlangan iti function hall. Ang magmay-may sa ka ijay. Awan ka sarsaritam. Awagak ti may sa agayam ko ija Manila.
Talaga dahi ta Margot. Anya nga ron ti serbi na ngay mind iti resort. Nga, sige, honesto. Mapantan ni tayan da Mr. Garcia. Ibabaklang ti drone. Sir, ada ibaga kada kayo. Anya na ta? Iniinutan nga agpababa ti drone. Ayan ni Benji. Awagak man, pidutin na ti drone iti pagdiswan na. Benji, pidutan ti drone. Sir, sakda nga imay tayo dito yung resort. Nag-text ni Adelfa. Iso nga inawaga. Okay, kumusta ka no? Natigsa ka nun, sir. Sana nabayag ti pa nagsarita mi. Ngam na ibagak kan kuana ti bilin yung idikan kuana. Nagsakit pa ilang ti ulok. Inak man lagdigosan. Namawagak man pa ilang ni Manong Benji. Agpasuko na kankwanan. Hello, Ma'am Lisbeth. Anya, kumusta di tama nung Benji? Kasta oray ragsak ni Maricho. Tanakabanit manan ni Mr. Garcia. Ididakkel nga ikan. Agin ninja talaga ni Maricho, ha? Amang ano din ang keteg subli di Manila? Naragsak nga rod. Sayang, tawan kayo. Sige, di ko saklang. O may naksukunan, ha? Uray na sakit pa lang ti ulok. Umayak dita. Sige, Ma'am Lisbeth. Kumusta ka ni Daddy? Ni Tita Margot, kumusta? Nagsubli ni Tita Margot iti function hall. Taslada pa ko surunan na. Napanmatan di mano ni Honesto kini Sir Amir. Kadagiti agkalkalap apada daan negosyante. Kasta? Sige, Manong Benji. Bye! Maragsak sakit ti ulok. Maragsak na kitimbaga ni Manong Benji. Ad-adan amasuron ni Tita Margot. Inton adda ko ni Jai. Imbagak meten kan kaitay abang bantayak ni Adelfa diti ospital. Anya, ada ditada kiti barkada ta, idi agad-ada tayo pa ilang iti kolehyo. Katsyak laangan ti awan dita. Awan mabalin ko. Sige. Padasek to tiyo may dita inton malang. Bye. Mamang, numasapol na kayo dagiti barkada. Mapan kayo latan. Ngam batang ko, timang bantay kan ka, anak. Uray, tadamot ni manang siya ng akadwak. Sandak apakadanagan. Makagunaya ko na bukbukod ko. Sigurado ka, Adelfa? Wen, mamang. Masapol ngaag-enjoy kayo iti pa nagbakasyon nyo. Sige nga Rod. Siya nang, anong saam ni Adelfa ha? Bantayam? Agawid ak pailaan. Sumurot ka pa'y kanyak, tagumatang tayo tikanan nyo dito ospital. May mayat pa'y kiti, no awan ni mamang amang bambantay kanyak dito ospital. Kapay nga takas to iti marikriknak kan kuana. Kasi uma ako na makisarsarita kan kuana. Takas ano? Problema lang ang ti ipapay na kanyak. Siyak marik na ti panagipatag na kanyak. Napatpatag kan kuana ti kinaturay na. Wow! Nagdakulan na ito tilapia, honesto. Nagasat kayo, sir. Itay damo. Dakkel apaltat tinapadawi yo. Nagbayat at talaga paglang ayan dito resort. Naragsak ka makapadawi iti ikan. Ada pa'y sidaamon. Napintas dito yung napanunot yung akin ko kati resort, sir. Iso nga agsubli-subli dagiti tao. Mga no ada ma-enjoy ko ti panagkalat tayo ngam ti panagmi-meeting tayo. Sir, ni Lisbeth Dejay Kung nagpaiso, sumarsarono ka ni Benji. No kasta, napan na sinukon. Nasayaat man tadim manon matlaan, sir. Baring makapadawi akmanan, honesto. Well, sir, makapadawi kayo.
Natalyawan, Tita Margot. Di man sapay nadlaw ti kada, kiti asidad mo. Lisbeth, kunap na nasakit ti ulo. Nagupara kiti banyo. Ngam, nasakit lata ti ulok. Ngam, oray maulawa. Inmaya. Ingagarak ti may ditoy, kaputa. Kastaw na ikano ti ragsak ni Maricho nakapadawi iti ikan. Ni Maricho aya. Ni Mr. Garcia. Oh, nagulbod nga rin kanyak ni Manong Benji. Ngamoray ka no ni Maricho. Nakaragragsak ka no. Kaputa nakapadawi mat. Iso nga umapalak man. Mapan kay ti ayan da American honesto. Madama mo ti panagkalap da. Talaga mapanak ijay? Ang mga no dadalang agsakit ti ulok no sikat ti kasarsarita. Nagmalas. Diyak madlangan makapadawi. Masurunak. Inantyawan pa ni Maricho. Padasa man na. Makapadawi kan tulat ta, Lisbeth. Panjakon. Nawad-wad meten na tinapadawi tayo. Mabalin tayo siguro tagsubli ti function hall. No, sana makanay ng ti nakalapan tayo asidant tayo. Makamudan to namang nayon. Wan sir, nakakater ti pangaldawan tayo. Ore ti merienda. Angan saan tayo pa matanag merienda? Agkoyo kayon kan Elizabeth nga agsubli ti function hall, honesto. Sublyak lang da Mr. Garcia. Andain dyan ni Benji. Makursunad taanan sa ni Maricho. Karibalan na nga ta ni Mr. Garcia. Ah, manong honesto? Awa na akon? Oh, umad-ado ti customer ti gayem ko dito resort na. Ada ka no grupo tinigosyante ang mga ramat iti function hall. Iso ati pagsasanguan mi kano kadagiti barkada kat iti mismo abalay na dito resort. Talaga bumakbak na ang tigayem ko. Nandiyan na pala ang tigayang Aristo. Pagsublin na to na tayo di Manila. Ha? Ha? Ay pagtanag sa rin madanday ka ababay. Tungong paat dahi ito na madalapas na. Oh. Nang bastusan dahi ta ababay. Lisbeth. Da kayo gayam. Agdadanon tayo gayam bitoy. Honesto, gayam ko ti akin kukway ti dito resort. Inawis na ta adang namin dito dagiti kabarkada mi. Parang honesto. Apa mong gayam dahi ta babae? Sige honesto. Sige ma'am. Di ta kapay. Bastos dahi ta babae. Saan nga tanga isursuro ti tinaganakan ko na? Aglang lang abak nang. Kadwa na ni honesto. Oh, adula amin na di pagmamalasa. Madama pala nga matuntuno nang itinakalapan tayo, honesto. Nga mabalin tayong timangan, ta damat nang itinaisagana pangaldawan tayo. Well sir, ken ada na ituno nga ikan nga in-order tayo. Hindi may tayo nagpareserba. Mangaldaw tayo, agsasarito tayo into na madamdama. Oh, Lisbeth. Apa na kami sugsug ka? Tita Margot, diyak kaya dadildilawan na ka. Mabwisit aklang. Tayjay matababay, baka pabwisit. Sino, babae? Dahi ka ni Maricho. Alkalpas dan sa akin di ni Mr. Garcia nagtigos. Agdigos tanto mamut iti swimming pool inton madamdama, Lisbeth. Si Katulatan, nakadigos akon. Margot, laglagi pa, akadwa tayo ng itinigosyante. Awan tayo, edi bala. Ne, amang. Nakikuyog kayo ba't ka ni Manang Siyanang? Ay, yak nagbayag ijay talon ra makaturturogak. Nagkita kami kini siya ng kandamuak. Ngada na panan ni Victoria. Pinilit nga min jagayim ng akin kuko iti resort na napanan tayo idi. Ada ka nung amin dagiti babarkada da ijay. Sige, mangal daw tayo nga rodin. Amo ka mabisin kan. Nagtinula ni siya ng...
Naimas gayam ti sidaan tayo amang. Adulakit di ti makan ko. Masapol. Ngagpapigsa ka po. Wan amang. Barang mabalin konton ti rumwar dito'y ospital. Honesto, nakasagana ka din ti feasibility study ti project proposal mo? Wan sir, inlupas ko idirabi eh. Nagpatulong ako ni Benji. Talaga saan lang ang driver ni Benji? Saan ka nagbiddo ta nagtalakken ko na? Ado dagiti dinamag ko na sir. Sige man pa sir. Alaki laptop ko. Ni Adelfa, kumusta nga tan? Hello? Inturturod ko timawag ka na kayo, sir. Agyaman naklaunay itim pa ayo at tulong para itipan na ka-ospital ko. Awan ang yaman na? Basit laba nagdadyay. Nagsarita kayong samet kani Honesto. Naidano na lakit din, tibilin ko. Ang paimbagak pa, sir. Amir, Sige nga, Rodan, sir. Bye. sino ti kasarsaritam? Iti cellphone mo? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.